Assalamu alaikum, hurmatly Çaban YouTube kanal görüşleri. Jalpondara Çaban kanalına ыстык салам деп. Бүгүн 23 август 2025 жыл. Жалал Абад жылкы базарындагы азыр могул жерде койни кетип атат да, койни. Жылкы базарында азыр эч кандай жылкы чоозо тай тартылбайт. Жалаң ушул жерде канча 5 ат болсо 5, 10 ат болсо 10. Kança at бар болгон болсо чоң кишесине карабай, кунандан баштап кымбат арзанына карабай мына ушул жерден азыр кыскача бир баларын билип берели. Pulu kança eкен aka? 130 жашычы? 140 миң. Телефонда сүйлөшүп кетип атыптыр. Малыматын кенерек алып берейин десемчи. Pulu kança eкен aka тураттын? Aka, pulu kança eкен? 150 жашычы? Кышты, жаны. Кышты 150 миң. Pulu kança eкен aka көктүн? Жашычы? 5 дейт го. 5 жаш дедиби, 5 асый деди, билбедик, бирокчу азыр. Чакан. Пулун айтыңчы аттын. 150 жашычы? Кандай дейсиз? Жаңасы я, бой. Бөлүкү. Жакшы. Жакшы экен. Сын сыпалы. Главное, багуу көрүш керек экен. Эң несичи. Урдуруп кетейин дейт го мындай жерлерде. Пулу канча экен? Кам пулу? 250 жашычы? Канча? 2 асы, я, улагы? Бара, куда калыс. Кичине бастырып койчукам, бул эмне болуп калат ушунда? Мон эмне экенин билбейм го, бирок. Нары бери бастырып койсунчу. Торпоголака өтө чаман деген эке. Бол да казыр номер айтпайсыңбы? Бол номер аз келген дейсиң. Жашың эмне aka каран? 5. Жок aka. Анча чыгып кетесиз. Жаш эмне дедиңиз? 5 асы, я. Алдырак. Тепселенген буттары бар. Акчасычы? 210. 210. Кичине басырып коюңчу aka. Нары бери. Токтом. Мына. Номерді айтыңызшы aka. 776 37 36 84. Ат қайырлы болады aka? Жерге тал. Болды ма? Жерге талда. Ең, жорға қанша екен укам? Жашычы? 4 асы, я, нар бер қайырып қойшы кішіне. Малға өліп қалады да, күз келіп қалды, бәрі мал алып келесіздер. Құлан қанша екен aka? Көріп атасыз. Ақшасын айтпады бі? 130. 130 дейтін ба? Құланды. Еніп көріп атасыз. Aka қанттыңыз? Мен басын айтып қойыншы aka. Қолда ерік. 220. Жашыч aka? 4 асы. Кішіне қылыптарын көргөз қойыншы aka нар бер. Ай, машалла. Ор басырықтымдай. Торпоголаққа кіргенде дағы өте зор кетті. Бол aka, бол. Номерді айтыңшы aka? 225 75 93. Кімге жаққан болса мына торпоголаққа. Улағы бар aka құда қалса? Үйірі улағы гарантия мына. Кімге жаққан болса азық айтылған номерге байланыш бересіздер. Номер сұрап келдің бе? Таппадың ба? Бүгінгі аттардың ішіне келдің ба? Өзгөчө ат екен ба? Қарам пулу қанша екен aka? Қанша? 170 жашычы? 3 асы. 170 миң. Көк қанша екен aka? Пулун айтыңызшы. Жашы? Жаңасы. 200. Құнанын пулу қанша екен aka? Сатылбайды дейт. Иніп көріп алат екен. Же азыр бағылат, же башқа нәрсе қылат да. Пулу қанша екен укам? 100, 300 жашычы? Жаш екасы. Кішіне басырып қойшы көң? Басқанда ашылады да бұлар. Болды.
Pulu qancha ekan ko'ktun ha? 130. Yaşı pişti mi? Gör ta kuda kalsa görmezsin. Nomer aytpaysın mı? Koqsinan 225 mi? 225 28 28 08 38. 38. Kiyimge pişti jaqqan bolsa şu nomerge baylanışaverasizlar. Qancha ekan ukam jo'rg'a? Ko'ktun pulini aytingchi. Ko'ryapti, qancha deyapti ақшасы? Jashi ekan, kuchli ekan. Bostirib ko'ringchi. Ko'ryapti, mari ber. Ko'ryapti odam so'z bostirib ko'ryapti, o'sha bostirgancha ko'rib qolishi. 230 ming. Jaydoq qancha ekan jaydoq? Jaydoq atlaychi. 130 jashichi. Yaşı bıştı. Bo'ldi g'ayrat. Jo'rg'a o'tir jaydoqda. Ha jon. Qancha. Çok. Yaqtan жайыққа бағылғандарға өтіп қойдық шойыз. Bir seyre. Aka pulu қаншадан екен бағылғандар? 150'den. Yaşıcı. 150'den bağılğanlar. Terminator qancha ekan ukam? 110 yaşıcı. 5 yası ya. Maldı tutib qo'ysa kerak ama. Maldı tutib qo'ysa kerak. Ha, tutib turib. Ha, bo'ldi. Endi to'yga bog'ida bo'ladi, nima xudo qalasa. Qara qancha ekan aka? Basini aytib qo'yingchi. 130. Bog'da turmoqchi edi aka? 130. Yashi? Ekasi. Qancha ekan aka? 85 lira. 85 ta topdim. Bir yaşda bola? 85 ming. To'g'ri. Bağılğanlar pulunu aytib qo'yinchi qancha ekan? Taqsir. Pulunu aytib qo'yinchi. Allar aka. Qancha oldu? Biri aldı qarmaptır dedi o'zi nimaga mal Ana kirib ketdi bo'ldi aka. Esep. Tay qancha ekan o tay? Assalomu alaykum. Pulunu aytib qo'yinchi. 75 atam. 75 ha? To'g'ri. Narxlar 81 75. İleriden görülüyor. İleriden bakacağız. Qanchadan ekan aka aytdilar? Pulni aytib qo'yinchi. 105 dan yoshlarcha. Ekin tuğanları 105 ming. Ekin tuğan. Beyler. Tapmayla oynadım ile. Qaytara Hak koran işte. Kaç tane olsa aka? 125 tane. Baytallar. 125 tane. Bunu boş onu etti. Bir kaç ekan aka? 160. Yaşıcı. Canası 160 ming. Canası. Aralar. Biyak öteysin davulu. Assalamu alaykum. Basını aytib qo'yinchi mo'g'lan. Qancha ekan? 200'den 400. 200'den 400. Yoshlarchi? Yaşlar bir yakası bir törpası. Yaxshi ekan biroq müchöllari. Pulini ola turgan belar ekan. So'q soqdi. Toza qirg'iz yigit bo'lding. Chapsroq kelib. Pulumdu bir. Aka 30 kalas mı? Bol aka. Söz verdiniz be koşun. Yok. Biz ne yapacağız? Bağ bitip kaldı hele ana. Ha bak. 27 oldu. 27 kaldı sen bak arka. Ha caş.
126 bin. Biraz az nemesi pişele eken. Sodası dep koydular. Kulundu be kança eken dos? Ha? 200 da. Erkek uraçı kulunu? Urgaç ha? Kulun жақсы кен. Сауылғанда бұла? Hoş değil. Kulunu жош кен bu. Palvan baytal kança eken? 110. Kollar az abi. Özün sadasın. Tudu tuylak mı detken baytaldı? Ne жақсы mı 110 bin. Sizler çağırmaya da gel. Жақсы? Hadi iştiğle var. Ayakta kulundu beleri var eken. Kulundu be kança eken aga? Basını aytып koyunça. 160. 160 ha? Erkek uraçı balası aga? Urgaç ha? Sağolgan aka? Sağanga жош болса керек. Жош без дегендер. Базарыңыз дерсің да? Бе канча екен aka? Басын айтып қойыңызшы. Басын айтып қойыңызшы. Жашыншы? 4 tutu var. 4 туған. 180 bin. Еттің бейсі көргөзіп қойын. Бүгін құлымды белер уже көйе баштаптыр. Aa, salam aleykum. Baytallar kaçtan eken? Baytallar kaçtan eken? Bunu 140'tan devat etti. 140'tan? Devat Aa. var. Söyleşiyorsun öyle kalmaz. Aa, iyi, siz söyleyeceğim. Neyse. 140'tan. Taylar için görüp oldu. Sen güz gelip. Şanakı. Aldık 45'e aldık. Qancha oldu aka? 95 be. Erkek ekan ha. Жақшылыққа кетті ұқсайды aka? Жақшылыққа. А, бұйырсын aka. Миллиондар қаншадан aka? 30'dan. Kim ekan? Zor ekan mына. Алып тұрып бақсаңдар, миллион ұшылардан шығады да, бро. Базарыңыз дерсің aka? Çay çıkarım. Yok o noktamı taşıp koyayım uşakla. O noktayı ayakta taşır. Қаншадан екен aka тайлар? Haylar 50'dir. 50'dan. Бұйылқы құлындар. Бұйылқы құлындар. Aka қанша беріп қойыңыз? Берген бағыңызды айтып қойыңызшы. Қандай? Берген бағыңызды айтып қойыңызшы. 65 mi sanıyor? 65 бер. Еркек бачу екен? Erkek. Еркек екен, 65 мың сом. Yerden şer kılı olmayı. Базардың істеріңіз. Тай. 50-55 Қанша екен? толық, 50-45 Ha? Құлынның басын айтып қойыңызшы. Bunun bağısı 50 kilo. 50-ге? А, жақсы, болды. Кем болады да? Кем болады да қаласың. Болды, болды. Dünyası başka. Линия бөлгісің. Ой, линияға ем қарай тұр әлі. Azı pazarda linya. О. Yok, kulağına ait duruyor linyanın. Aka құлындардың аштан екен, басын айтып қойыңызшы. 50'de şurada. 50'дан. Еркек, а? O erkek. Еркек құлындар. 50'ден. Базарыңыз дерсің, а? Құлын қанша екен aka? Басын айтып қойыңызшы. 50 мың. Еркек ұрғач о? Ұрғач. 50 мың. Бұйылқы құлындар. Тайды айтыңызшы, тайды, торы тайды. Еркек? 70 мың. Құлындар әм келіп қалып тұрады. Құлындар көстірікші. Тайлар қаншtan екен дос? Баланы айтып қойшы. 80, narkız 70. Нарқы 75-80, а? Еркек ай көтең? Еркек. Aka баларын білесіз, салам алейкум. Еркек ұрғач ой? Еркектері? Тайлар. Сондан. Құс келді, арт беттері. Çoğun belirgen. Çaban degen ukam. Çaban degen. Kökben balarını bilmeyli aka kaçtan egen. Balarını aytpan çıktı. 170, 180. 170, 180. Yaşlarınca? Şanslılar mı? 170, 180 var. Şu yerden videonun cihitlayın tonlar.
Kimge? Video жаққан болса сөз түрде түйінді классы басқан ұмытпаңыздар. Әр бір видеода айтамын, ошо сіздердің баспаңыздар бұл Чабан аканың өнерішіне сөз түрде өні көп өрішіне салым қошады.